Aya ni amakuru akomeye cyane aturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Muribuka ko haba amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora byarangiye Yoweri Kaguta Museveni ayatsinze wo mu ishyaka rya NRM cyangwa se National Resistance Movement. Akaba rero uyu muhungu we witwa General Muhoozi Kainerugaba umaze igihe kitari gito ari mu ngabo z'igihugu cya Uganda, ndetse niwe mukuru cyangwa se n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Binavuga yuko afite amahirwe cyangwa se ari we uzakorera mu ngata se umubyara, no kuvuga uzasimbura Yoweri Kaguta ku butegetsi muri gihugu cya Uganda. Amakuru avuga yuko adashimishije cyane kuri General Muhoozi Kainerugaba atugezeho muri aka kanya, ndagarukaho mu buryo burambuye, ariko mbabwira ko hari n'andi makuru menshi akomeje kugenda avugwa ndetse mu buryo bwinshi. Make ngiye kubanza kubabwira ayo makuru kugira ngo tubone kwita twinjira mu gihugu cya Uganda, turebe aya makuru avugwa kuri umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni uherutse guteguza cyangwa se guteguza akaga witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana pop mu muziki mu gihugu cya Uganda. Ndetse binavuga yuko ingabo zikuriwe na General Muhoozi Kainerugaba zafatiye imbunda kuri uyu mugore wa Robert Kyagulanyi yitwa Barbie Kyagulanyi. Leta z'ubumwe za Amerika rero zishobora kuba zamaze kubyinjiramo mu buryo bukomeye cyane, ndetse amagambo yatangazaga yuko ngo maze kwicanga abantu 20 ngo 2 ngo 23 ngo za Robert Kyagulanyi, ngo none ejo aravuga ngo maze kwica bagera kuri 30. Byose na magambo navuga yuko ashobora kuzishyurwa ku kiguzi gikomeye cyane, nk'uko Leta z'ubumwe za Amerika zimaze kugenda zibigarukaho muri rusange. Ariko reka mbanze nce mu gihugu cy'u Burundi babwire ko Ndayishimiye n'umugore we bakeje uwitwa Reverend Kuriyo watorewe kongera kuyobora ishyaka cyangwa se umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'umugore witwa Angeline Ndayubaha bashimye Reverend Kuriyo watorewe gukomeza kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndikuriyo na Cyriaque Nshimirimana usanzwe amwungirije batorewe mu nteko rusange ya CNDD-FDD yabereye i Gitega ku cyumweru tariki 25 Mutarama. Uyu mugabo wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka kuva muri 21, biteganyijwe ko azakomeza kandi kuribera kugeza muri 31 kuva CNDD-FDD yashingwa. Kandi Reverend Kuriyo yabaye umuntu wa mbere watorewe kuba umunyamabanga mukuru wayo muri manda ebyiri, nk'uko amakuru abivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije ku rubuga rwe rwa X yakeje Ndikuriyo ndetse na Nshimirimana Cyriaque kubwo kongera gutorwa. Ati twongeye gushimira umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD n'icyegera cye kubw'icyubahiro bongeye guhabwa nyuma yo kugirirwa icyizere n'inteko rusange y'ishyaka riri ku butegetsi. Ndayishimiye yavuze ko kuba bariya abagabo babiri bombi bongeye gutorwa ari ikimenyetso kitabeshya cy'ubutwari n'ibikorwa bakorera abanyarwandashyaka ndetse n'abarundi bose muri rusange. Angeline Ndayubaha abinyujije ku rubuga rwa X we yagize ati mfashe uyu mwanya kugira ngo nshimire umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverend Kuriyo n'umwungiriza we bongeye kwizerwa n'abarwanashyaka mu nteko rusange yo kuri 25 Mutarama 2026. Angeline Ndayubaha kandi yashimiye abandi bose bizewe na komite nkuru mu nzego zitandukanye, asaba Imana kuzabashoboza kurangiza ibikorwa batorewe. Hagati aho ngaho rero Ndayishimiye n'umugore we bashimiye Ndikuriyo mu gihe amakuru avuga ko hamaze iminsi kandi hari umwuka mubi hagati ya ziriya mpande zombi. Bivuga ko Ndikuriyo yifuzaga kuziyamamariza Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka uta 27, mu gihe Ndayishimiye nawe afite gahunda yo kwiyamamaza muri manda ye ya kabiri, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma andi makuru avugwa mbere gato yuko tujya kuri General Muhoozi Kainerugaba, makuru atugera akomeza kugenda avuga nuko Leta zunze ubumwe za Amerika hamaze kuba ikiza gikomeye cyane, ndetse abarenga 670 babuze amashanyarazi kugeza ku 25 Mutarama 2026 ku manywa. Ingaruka zatewe n'ibura rwinshi cyane, ubukonje n'umuyaga byibasiye Amerika, by'umwihariko muri leta 12 zari zageze ku barenga 670 babuze amashanyarazi, ndetse n'ingendo z'indege zirenga 15,000 zirasubikwa. Icyo kiza kibasiye Amerika mu bice byinshi cyane byariho byaho, ariko by'umwihariko mu majyepfo no mu burasirazuba, ndetse byakajije umurego ku itariki 24 Mutarama 2026. CNN yatangaje ko kuri icyo cyumweru tariki
ingendo z'indege zose hamwe zirenga 15,000 harimo izirenga 4,000 zahagaritswe kuwa gatandatu, izirenga 9,900 zahagaritswe ku cyumweru n'izindi 1,800 zari ziteganyijwe kuri uwa mbere tariki 26 Mutarama 2026. Muri rusange rero ahibasiwe cyane ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Amerika muri leta 12, ariko ibura ry'amashanyarazi ryazonze cyane leta enye arizo Louisiana, Mississippi, Texas ndetse na Tennessee, aho abarenga 670 mu kizima. Perezida Donald Trump yavuze ko icyo kiza cy'ubukonje bukabije cyihariye mu mateka y'icyo gihugu, ariko yizeza abaturage be gukomeza kugikurikirana ndetse aca iteka rigena inkunga yo ku rwego rw'igihugu yo gutabara abahuye n'ibiza birebana n'ubushobozi bwa za leta. Ati turakomeza kandi gukurikirana iby'iki kiza kandi turakomeza guhanahana amakuru muri leta zose muri iki gihe cy'ubukonje bukabije. Ati mukomeze kwitwararika kandi mushake uko mwishyushya. Abayobozi kandi basabye abaturage kwitegura babika ibiryo bihagije, amazi n'ibikomoka kuri peteroli bakenera kugira ngo babashe kuguma mu rugo, kuko ingaruka z'ubukonje kandi bukabije zishobora komeza kwiyongera muri izi leta twavuze hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero muri amakuru mu gihugu cya Uganda ku muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni twa Gen Muhoozi Kainerugaba, Amerika niduhana natwe tuzayihana. Aya n'amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba. Aya magambo avuze iki rero muri rusange? Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kwimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zaba zigifatiye ibihano cyangwa se zigahana nawe. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni abajije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yavuze ko bashotoranyi b'abanyamerika nibaramuka kandi bamfata ibihano cyangwa se bakabifatira Uganda ati gukina icyo aricyo cyose natwe tuzabasubiza tubashyiriraho ibihano. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ibi nyuma y'uko mu cyumweru gishize witwa Jim Rich uyobora komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ubutegetsi bwa Donald Trump gusubiramo ubucuti bufitanye na Uganda kubera ibiherutse kuba mu matora muri Uganda. Uyu musenateri mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama akomoza ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Uganda, yavuze ko yabayemo amanyanga kugira ngo Perezida Museveni agume ku butegetsi. Yagize ati amatora yo muri Uganda kimwe nk'aheruka muri Tanzania yari amatora yo kwiyerekana gusa agamije kwemeza manda ya 7 ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi amazeho imyaka 40. Jim Rich kandi yavuze ko nubwo Uganda ari umufatabikorwa wa Amerika mu karere kurusha Tanzania, ubutegetsi bwayo bushingiye cyane ku bikorwa byo gutoteza abanyapolitike, gushimuta no gufunga no gutera ubwoba abatavuganwe n'ubutegetsi ndetse no gukoresha nabi umutungo w'igihugu kugira ngo Bwana Museveni agume ku butegetsi muri iki gihugu cya Uganda. Yashinje kandi Kampala kugirana isano n'ibikorwa byo guteza umutekano muke mu karere, ibyatumye asaba ubutegetsi bwa Trump kongera kandi gusuzuma umubano ufite na Uganda. Mu bijyanye n'umutekano hatangirwa kugusuzumana kandi niba byaba ngombwa gufatirwa ibihano bamwe mu bayobozi kandi harimo na General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi yasabiye gufatirwa ibihano mu gihe nyuma y'amatora Perezida Museveni yatsinze ku majwi 71 yakunze kwibasa abatavuganwe n'ubutegetsi by'umwihariko umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu njyana pop mu gihugu cya Uganda mu muziki. Uyu mugabo amaze igihe kandi avuga ko nyuma y'amatora yavuye iwe mu rugo ahunga abasirikare bamaze igihe kandi bahaguse, ndetse mu cyumweru gishize yavuze ko abo basirikare bahoteye umugore we n'abandi bantu baba iwe ariya Imagere mu gihugu cya Uganda. Bwana Muhoozi aheruka kandi kwemera kuva ku amatora yaba amaze kwicwa ibyiye 30 mu gihe kandi hatawe muri yombi abagera ku 2,000 uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'inzego zitandukanye muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma mu yandi makuru reka turebe impamvu Perezida Paul Kagame atari mu barwanyi ba Museveni bafashe Kampala. Ku itariki nk'iyi ya 26 Mutarama mu mwaka w'1986 imyaka 40 irashize, ingabo z'umutwe wa National Resistance Army NRA zifashe umujyi wa Kampala mu rugamba rutagaragayewemo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ingabo za NRA zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni muri iki gihe kandi uyoboye Uganda zafashe umujyi wa Kampala nyuma y'imirwano yari imaze iminsi 9 zihanganishije n'icyari gisirikare cya leta ya Uganda cyitwaga UNRA Uganda National Liberation Army. Ifatwa ry'umujyi kandi niryo ryabaye iherezo ry'intambara NRA
yari imaze imyaka igera kuri 5 irwanamo n'ingabo za General Tiko Okello wari umaze umwaka umwe ahirutse ku butegetsi Milton Obote wari perezida wa Uganda. Urugamba rwa Kampala rwagaragayemo kandi abari abayobozi benshi cyane ba NRA nka Perezida Museveni, murumuna we General Salim Saleh, Fred Mugisha, Patrick Lumumba, Stanley Muhangi, Shefe Ali, Matayo Kiarigonza ndetse n'abandi batandukanye. Icyakora Perezida Paul Kagame ntiyigeze arwana ruriya rugamba nubwo arimo barwanya 40 batangije urugamba rwo kubora Uganda ndetse akaba muri 27 kandi bari bafite intwaro. Mukuru w'igihugu kandi mu kiganiro yigeze kugirana n'umunyamakuru François Souda wa Jeune Afrique kiri mu gitabo cyitwa Conversations with the President of Rwanda cyanditswe muri 2015, yavuze ko atari mu barwanyi bafashe umujyi wa Kampala kubera ko yaramaze igihe ari mu bitaro aho yari yaragiye kwivuza amaso. Yagize ati Kampala ifatwa ntabwo nari ku rugamba mu byumweru 6 byari byabanje naragiye i Burundi, nyuma nza kuhava njya i Nairobi kwivuza amaso. Nari maze kandi igihe kirekire mfite ibibazo by'amaso, ariko kubera ko namaze imyaka myinshi cyane ntavurwa uko bikwiye, rimwe mu maso yanjye ati ryaje kwangirika cyane. Mu by'ukuri ubwo Kampala yafatwaga narindi mu bitaro. Ubwo Kampala yafatwaga ingabo za UNRA ndetse na General Tiko Okello wari uziyoboye byarangiye bakwiye imishwaro. Okello yahungiye muri Sudan ndetse ndege bituma nyuma y'iminsi igera kuri 3 Yoweri Kaguta Museveni arahizwa nka perezida mushya w'igihugu cya Uganda. Rero aruko byagenze muri rusange. Hanyuma abwira ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, hari umudepite w'Ubutaliyani yasabye European Union cyangwa se umuryango umwe bw'Uburayi guhagarika gutera inkunga yo guca Ukraine. Umudepite w'Ubutaliyani yitwa Rossano Sasso yavuze ko European Union igomba guhagarika kohereza intwaro n'inkunga ya gisirikare Ukraine kubera ko Vladimir Zelensky yanenze uyu muryango mu ijambo yavugiye mu nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ubukungu World Economic Forum. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo yari yitabiriye inama ya World Economic Forum yavuze ko EU idafata ibyemezo bihamye ndetse ashimangira ko igomba kandi kumenya kwirwanaho aho kwishingikiriza kuri Amerika. Yananiwe gushimira European Union ku mafaranga n'inkunga gisirikare ingana hafi na miliyari 193 z'amayero, no kuvuga miliyari 227 z'amadolari yahawe Ukraine kuva intambara n'Uburusiya yongera kandi gukaza umurego muri 2022. Nyuma y'umunsi umwe uyu mudepite wo mu ishyaka rya Ligue Nord Sasso abinyujije ku rubuga rwa X yasubije Zelensky ko ati buri wese ahabwa ibyo akwiye EU nyuma yo kumuhundagazaho amafaranga y'Uburayi we n'inshuti ze ndetse no gushyira isi mu ntambara ubu itangiye kandi gutukwa. Nta zindi ntwaro ayandi mafaranga y'Ubutaliyani ku ntambara itari yacu. Sasso yongeyeho ko niba European Union koko ishaka gufasha abaturage ba Ukraine aho gukomeza intambara ndetse no gukungahaza abanyapolitiki bamwe, igomba kandi gusaba Zelensky kwemera amahoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutaliyani yitwa Antonio Tajani yavuze ko ijambo rya Zelensky ritarimo ubumuntu ugereranyije n'ubufasha European Union yatanze kuri Ukraine. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen we yavuze ko bikorwa bivuga kurusha amagambo, agira ati turabizi ko nta kintu twagereranya n'igitambo cy'abaturage ba Ukraine, gusa icyo dushobora gukora ni ukubaka ko hafi kandi imibare irivugira. Uburusiya bwo kenshi bwamaganye intwaro zituruka muri Amerika ndetse na EU zoherezwa muri Ukraine, ivuga ko bitazibuza kugera ku ntego yazayo mu ntambara buhanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Rero ibyo byakomezaga kugira. Murakoze kunyakira rero mu makuru, reka twihute n'ingingo z'ingenzi. Mu Burundi niho turi buhere. Reverend Kuriyo yatsinze amatora yo kuyobora CND FDD. Ndaje mbikubwire uburyo Ndayishimiye murebaga ikijisho ndetse yakomaga amashyi atabyishimiye ari guhekenyera iryinyo abitegereje neza. Ndaje mbikubwire uburyo bishobora kumugiraho ingaruka mu buryo bukomeye cyane, ntujye kure. Ndetse turaza no kwerekera muri Uvira tukubwire ko leta ya Kongo yazanye amayeri mashya ndetse amayeri akomeye cyane kugira ngo yereke isi yose ko itarimo yica cyangwa se hotera abanyamurenge. Aya mayeri nayahe ntugende utayumvise. Turaza no kwerekera mu mujyi wa Bukavu noneho ahafatiwe umugore w'umutasi ukorera FRDC. ese yarashinzwe gucunga iki cyangwa se gushaka amakuru ajyanye n'iki? Ibi byose ntujye kure utabyumvise muri iki kiganiro. Rero bana natwe ukande like, ubundi urebe munsi ahanditse subscribe uhakande
uhite ufungura n'akazogera kugira ngo tujye tubasha no kubana no mu zindi ngingo z'ingenzi zigenda zitugeraho umunsi ku munsi. Njyewe rero nitwa Baraka, reka tubane neza mu buryo burambuye duhereye hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero hari amakuru menshi amuvugwaho Reverend Kuriyo abantu benshi batari bazi, ndetse kandi ndayishimiye na Reverend Kuriyo akabazo kari hagati yabo uraje uba wakumva muri iki kiganiro. Reka duhere uburyo yatsinze amatora. Ubundi asanzwe ayobora uyu mugambwe uri ku butegetsi, nimvuga umugambwe mwumve ishyaka kugira ngo mubyumve neza. Asanzwe ayobora uyu muryango, yari amaze ubuyobozi bwo kuyobora uyu muryango nk'umukuru wawo, yari amazeho imyaka 5. Noneho kuba yongeye gutorerwa indi myaka 5 rero biramuha amahirwe yo kuba awuyoboye imyaka 10, ndetse bimuhe n'amahirwe yo kuba azawuhagararira mu matora azaba mu mwaka utaha 2027 mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihe Ndayishimiye ntabwo aziyamamaza nk'umukuru wa CNDD FDD, ashobora no kutazaza mu bakandida bari kwiyamamaza, kugira ngo wumve uburemere ibi bintu bifite, kubera ko buriya iyo amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba, buri mashyaka yose azana umukandida, atoranyamo umukandida, kandi akenshi uhagararira ishyaka uba usanga ari wa wundi n'ubundi wari perezida w'iryo shyaka, wari umukuru w'iryo shyaka, niwe urihagararira akenshi, kugira ngo mujyamo bibona. Ibi rero nibyo bibaye kuri Ndayishimiye, niyo mpamvu yahekenyaga iryinyo akareba uyu mugabo ikijisho, dore ko yari yicaye ibumoso bw'uyu mugabo Reverend Kuriyo, akajya amusekera inseko isa n'aho ari iy'uburyarya, bitewe n'uko ashobora kuba atari yishimiye neza iyi tsinzi y'uyu mugabo Reverend Kuriyo watsinze, cyangwa se abanyamuryango. Amakuru agaragaza ko abarenga 70% bari bashyigikiye uyu mugabo Reverend Kuriyo, bagaragaza ko bishimiye kuba yatsinze amatora, cyangwa se bagaragaza ko bamuri inyuma mu byo azakora byose. Ni umugabo rero utajya urya indimi mu bijyanye no kuvuga ndetse kunenga ibibi, abivugira aho ngaho, atitaye ngo uri perezida, atitaye ngo uri general. Iyo ukoze ikibi arakinenga, bya bindi njya mvuga ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga. Uyu nguyu nawe rero nuko ameze, ikintu cyose abonye ngo kidakwiriye, yita ko kidakwiriye, ahita kivuga, abantu bose bakabimenya, akabishyira hanze. Nta bintu byo kuvuga ngo kuba ari umuyobozi ngaragira reka, ibintu byose abonye ko bidakwiriye, atitaye icyo ahita gushyira hanze. Ni ibintu rero byateye ubwoba Evariste Ndayishimiye, avuga ati amahirwe yo kuziyamamaza nk'umuyobozi w'umugambwe CNDD FDD ndayahombye mu mwaka wa 2027, ngo ni mu mwaka utaha. Uyu Ndayishimiye rero niyo mpamvu izuba ryakomeje kugenda rimurengeraho muri rusange, ngira ngo murabyumvise ibyo mu Burundi. Reka twerekeze amaso yacu mu mujyi wa Uvira, ahari kuvugwa andi mayeri mashya leta ya Kongo yazanye. Leta ya Kongo yazanye ayahe mayeri mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 ihavuye ikerekera iyo za Kamanyola, ikerekera mu bindi bice ariko bitegeranye n'umujyi wa Uvira. Leta ya Kongo na Bazarendo n'ingabo z'abarundi bahise bisuka muri uyu mujyi, ngira ngo twarabibabwiye, abo twabanye ubwo nabari barakanze like twarabibabwiye. Noneho hanyuma bazanye andi mayeri mashya, bitewe n'uko bakimara kugeramo binjiye barasa, ndetse inzu z'abanyamurenge barazisenye, basakambura amabati, bakuramo ibikoresho byo mu nzu. Ubwo nabari bahunze, abatarahunze bo benshi bamaze guhura n'ibyago, cyangwa se n'uruva gusenya, inkoni zari amabuno yabo, abandi amasasu yinjira mu mibiri yabo, arashwe n'izo za Bazarendo, ndetse kandi abandi bameze nk'abafunze, nubwo bagaragaza ngo barabarinze, ariko umutekano wabo usa naho utizewe kubera ko itumanaho barariciye. Ni ukuvuga ngo abahunze n'abasigaye ntibari kubasha kuvugana. Ubu ntawe uzi niba ari bazima cyangwa se uko batekereza, kuko ntibemerewe nabo no guhunga, kugira ngo wumve uburemere bwabyo. Ibi ngibi rero imiryango ya Communauté Internationale yakomeje kugenda ibyitegereza, ibona harimo ihohoterwa, iravuga iti aba banyamurenge rwose barabangamiwe, ndetse yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Communauté Internationale ishinzwe uburenganzira bwa muntu yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irayibwira iti mwabwiye M23 kuva muri Uvira abaturage babayeho neza, none dore aho mugendeho mubategetse kugenda. Bamaze kugenda koko abaturage bari mu byago, kandi kubera mwebwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nazo mu gihe zitaragira icyo zikora kuri iki kibazo, Leta ya Kongo izanye andi mayeri yo kwigira umwere cyangwa se kwiyerurutsa, kugira ngo yereke isi yose, yereke imiryango ya Communauté Internationale ko badafite umutima mubi ku banyamurenge. Ayo mayeri rero na yahe
leta ya Congo yohereje itsinda cyangwa se delegation irimo abagabo benshi bazwi cyangwa se bakorana na gisegeti bya hafi. Noneho aba bagabo barimo umugabo witwa Kongolo. Uyu mugabo rero ni umunyamurenge, yoherejwe nawe muri iryo tsinda kugira ngo berekane ko abanyamurenge batari kwicwa n'ikimenyimenyi mu boherezwa kureba niba abaturage bameze neza, ngo harimo n'abanyamurenge. Murumva ako kantu, murumva aho ruzingiye, kugira ngo bereke imiryango mpuzamahanga bati ni gute abanyamurenge baba bari kwicwa, tukohereza itsinda rijya kureba ko abaturage bameze neza, tukoherezamo n'umunyamurenge, kandi iryo tsinda rikaza rivuga ko abo bantu batugarijwe. Itsinda ryagarutse rivuga ko abo bantu batugarijwe. Ibi rero ni ukugira ngo nyine birumvikana, imiryango mpuzamahanga iravuga iti ese nuko bimeze, niba abanyamurenge nabo ubwabo bivugira ko batugarijwe, ubwo nta kibazo bafite. Kandi mwibuke neza uyu mugabo witwa Kongolo, umwe mu ba hafi ba gisegeti. Ku rundi ruhande abanyamurenge benshi bamuzi nk'akagara, niko bajya bamwita, ndetse bamufata nk'uko bafata amasunzu, nk'uko wafata Gasita. Nyine bamufata nk'umugabo w'umunyamurenge, ariko nyine udashyigikiye bene wabo, ari wa wundi ushyigikira ko bicwa ndetse baba bari no kwicwa, nk'aho yakabaye abigaragaza ngo abyereke isi, ahubwo akaba ari wa muntu wo kubihisha, ahubwo akajya ku rundi ruhande akabyagiserera, kuko uba usanga hari izindi inyungu abifitemo zigendanye n'ubuyobozi, amafaranga, ubwo ni ukuvuga umushahara, ubutoni kuri gisegeti n'izindi nyungu zitandukanye. Kandi gisegeti nawe akamwungukiraho, agaragaza ko gisegeti nyine yerekana ko ari mukuri ndetse atajya abangamira abanyamurenge mu gihe hari abari hafi ye mu buryo bwa hafi. Aya ni amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu mujyi wa Uvira, ndetse andi makuru ari kuvugwa kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Bukavu. Haraye hafatiwe umugore w'umutasi kuri hoteli itatangajwe izina, mu rwego rwo kugira ngo itazabura abakiriya kubera ko izina ryayo ryakoreweho operasiyo. Ni ukuvuga ngo uyu mugore rero ngo ikintu yarashinzwe kureba, urumva mu mujyi wa Bukavu cyangwa se Kamembe, abazi Kamembe, amahoteli agiye yubatse ku nkengero z'ikiyaga, hamwe uza ku mucanga cyangwa se ku musenyi, ukaba uri kwiyotera akazuba uvuye mu Kivu, uri kumuka ahantu nk'aho. Amahoteli agiye akora ku kiyaga. Noneho uyu mugore rero yaje muri hoteli kwiyoberanya, ndetse anasabamo akazi, bamuhemba make aremera, mu rwego rwo kugira ngo abashe gutara amakuru y'amato rutura ya M23 aturuka mu mujyi wa Goma, yohereza abasirikare, yohereza ibikoresho biremereye zirimo imodoka. Hari amato n'ubundi afite ubushobozi bwo gutwara imodoka, benshi bakunda kwita ibyombo. Ni amato manini cyane ashobora gupakira amatoni n'amatoni y'ibiribwa by'abasirikare, intwaro. Aya mato rero ngo nicyo kintu yari ashinzwe, akajya avuga ati cyangwa se raporo yatangaga ngo yajyaga abwira FARDC ati hamanutse ubwato bumeze gutya na gutya, bupakiye ibi n'ibi. Ibyo nyine abasha kumenya akababwira. Ngo niko kazi yari afite mu minsi yose yari amaze muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko noneho M23 yaje kumuvumbura binyuze mu kuba ngo yari yacometse telefone, hanyuma igasona, hanyuma umwe mu bo bakorana akajya kureba, noneho bikaza gutuma bimworohera, dore ko ngo nta na password yari irimo. Niba byagenze bite, niba yarayibonye ayikuramo, gusa ikiriho nuko ngo bitamugoye cyane. Hanyuma amaze kwinjirira neza aza gusanga